Reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza aho mugiye muherereye hose. Ngiye kubabwira yuko u Rwanda rufite gahunda yo gukina igikombe cya Afrika cy'abatarengeje imyaka 17 kizaba mu mwaka wa 2027. Rero ngiye kubabwira ko binyuze mu mpano zizamurirwa mu rwego rw'amashuri ya ruhagarimo irya Paris Saint-Germain na Bayern Munich, u Rwanda rwihaye intego yo kuzakina igikombe cya Afrika cy'abatarengeje imyaka 17 mu mwaka wa 2027. Hashize imyaka 13 kuva u Rwanda rwakiriye igikombe cya Afrika cy'abatarengeje imyaka 17, aho cyaruhesheje itike yo gukina igikombe cy'isi cyabereye muri Mexique mu mwaka wa 2011. Nyuma yaho rero amarushanwa y'abakiri bato mu gihugu yasubiye inyuma, ndetse n'ikipe z'igihugu z'abakiri bato ntizongera guhagarara ku rwego nyafurika. Gusa mu myaka ya vuba ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwagaragaje ubushake bukomeye bwo kongera kuzamura impano za ruhago, aho binyuze mu bufatanye n'amakipe akomeye Burayi ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich yombi yatangije za akademi mu Rwanda. Umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, Kalisa Adolphe Kamarade, yabwiye itangazamakuru ku bijyanye na gahunda ihari bafite intego yo gutegura abana bazahesha u Rwanda gukina igikombe cya Afrika mu mwaka wa 2027. Yongeyeho ko ibyo bizajyana no gushyiraho amarushanwa ahuza amarerero yigisha umupira w'amaguru ku buryo abana bakura bafite urwego ruri hejuru. Kalisa Adolphe yavuze ko kuba u Rwanda rwarigeze kubikoraho bigakunda ubwo rwakinaga igikombe cy'isi umwaka wa 2011 ari urugero rwiza rw'uko bikozwe neza byatanga umusaruro. Yashimangiye ko bizajyana no gushyiraho umurongo uhamye mu gutoranya abana bafite impano, aho hari umutoza w'Ubudage ubishinzwe muri Bayern Munich Academy, amarushanwa no gushaka ibibuga abana bazajya bakiniraho. Kuri ubu Bayern Munich Academy ni ifatwa nk'iyo ku rwego rw'igihugu, aho yahurijwe benshi mu bana bafite impano barimo 5 bavuye muri Paris Saint-Germain Academy. Ndanguza Theonas uyobora Academy ka Paris Saint-Germain mu Rwanda yabwiye itangazamakuru ko hari abakinnyi batangiye kujya bayivamo nyuma yo kugaragaza ko hari urwego bamaze kugeraho. Academy ya Paris Saint-Germain mu Rwanda yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021, aho itorezwamo abana bagera kuri 200 mu bahungu n'abakobwa kuva ku myaka 6 kugeza ku bari ku myaka ya 17. Mu gihe ya Bayern Munich yatangiye mu mpera za 2023, yikaba ibarizwamo abana 30 b'abahungu bari munsi y'imyaka 13. Ngiye gukomereza amakuru yacu y'imikino kandi ya hano mu Rwanda. Hano kuri iyi nkuru ivuga ko Rayon Sport y'abagore ikeneye abakinnyi 5 bashya kugira ngo izagere kure ku rwego nyafurika. Umutoza wa Rayon Sport y'abagore Rwaka Claude yavuze ko ikipe ikeneye abakinnyi batari munsi ya 5 niba ishaka kuzitwara neza mu mikino nyafurika. Uyu mutoza yabigarutseho nyuma yo kwegukana igikombe cy'amahoro, aha yanyagiye ikipe y'indahangarwa Women Football Club ibitego 4-0. Aganira n'itangazamakuru, Rwaka yatangaje ko Rayon Sport ari ikipe nziza ariko ikeneye abakinnyi nka 5 bashya kugira ngo izabashe kwitwara neza mu mikino nyafurika. Umwaka wa mbere mu cyiciro cya mbere wagendekeye neza cyane Rayon Sport y'abagore, dore ko yawutwaye igikombe cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro. Ibi bihesha rero itike yo kuzitabira amarushanwa nyafurika y'ikipe izaserukira mu Rwanda mu mikino ya Total Energies CAF Women's Champions League Zonal Qualifiers teganyijwe muri Kanama umwaka wa 2024. Ikipe izasoza iyi mikino iri ku mwanya wa mbere Zonal Winners niyo izitabira iyo mikino ya Champions League nyirizina, aho iyo shampiyona yitwa Total Energies CAF Women's Champions League. Ngende Jocelyn Uwizeyimana bashimira uburyo mukomeje gukurikirana amakuru mashya ngenda mbagezaho, bibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirana amakuru mashya ngenda mbagezaho.